لعمري مني للرحمن بشبراش أسخوناكم لقميش ناكم تشياركم شعيبو الشرماخ هلا وزناكم للرحمن قيمش ناكم تشياركم شعيبو الشرماخ لوزناكم للرحمن تنام بيجي أزيات للرحمن لا تشارك لعمري مني لا تشارك لملا مني للرحمن تكافوكا على سرهلني كلا جرمال بها بني للرحمن تكافوكا سرهلني كلا جرمال بها بني للرحمن راستيجي أفستران من تایبەتی ش مامۆستای ئارام تیگران گودار کرد لێ تالیە ش هەوا ڕۆژدان گودار کردی سرانێک زافخواش گاوا و ئەس vê سرانê dixwînim ez xwe têda dibînim ez hêzekê jê digirim siranek sewta xwe pir xweş e û dengbêjî ye ji xwe hunermendê menî
هەری داویوان گۆری خۆنێکی ئارەنژە دایە ئەو تشتێکی جودایی لێ من سەریدا لە ئارام تیگران گودار بکرا بڕاستیش منێ وسا وەکوی درێژ منێ بسترا لێ ئەز ێ هیناژی لە سەر بخەبتم سەبەک ئەس سرانە ئەز وەک جارە یەکەمی چاوە هاتی نویساندن ئاژی چاوە هاتیە خواندن ئەز ێ سەر بخەبتم بلێ سرانێک زاف خۆشە بڕاستی بلێ ناوێ من هەدیە پاش ناوێ من خاڵقان ez xebatkara navenda çanda Mezopotamya me ev nêzî nehdeh sal e ez nav xebatê çand û hunerê da me ji xwe zarotiya xwe da ji bo min karê hunerê muzîkê ji min re bû wek hêviyekê û ez va hêviyê xwe na îro bicîtînim lê çiqasî tengasî hebû zehmet hebû gorî civaka ez nav da lê li hemberî ew piskirêkana li hemberî ew tiştên ji bo min nedixwast ez bikim malbat û civat lê li hemberî ew tiştana ez sekinîm xurtmam û ji ber wê yekê ez îro karê çandê dikim taybetî karê dengbêjiyê ez dixwazim bikim ji xwe îro ez gava ku dengbêjiyê distirêm ez xwe ra çawa bêjim ez çanda xwe têda dibînim dayîka xwe têda dibînim mirov gava ku dengbêjiyê gudar dike diçe deşta diçe zozana îro bi rastî jî gava dibe dengbêjî yanî dengbêjî ji xwe bîranîne dengbêjî ji xwe yanî dîrokek Kurda ye bi rastî yanî hatiye wendakirin lê bi xêra dengbêjî îro zelal bûye taybetî li hêla botanê li hêla serhedê dengbêjî xwan pir xurte dengbêj pir li wê dera hene ji ber vê yekê ez ji bo min dengbêjî pir muhîm e bi rastî jî ji ber wê yekê ez dixwazim karê dengbêjî ez lema dikim ez lema ser dengbêjî dixwazim pêş bixînim dengbêjî ji xwe çanda mirov belî dike ji xwe hunera mirov belî dike ji xwe mirov şikûyê netewê mirov belî dike ji ber wê yekê mirov pêwîst e li çanda xwe li hunera xwe li dîroka xwe xwedî derdikeve îro dîroka Kurda zelal kiriye em îro em dengdarê ew dengbêjên berê ne dengbêjê menî berê dîroka Kurda îro aniye vê rojê zelal kiriye ji xwe gelek netewê din hebûn ew netew dîroka xwe nivîsiye lê dengbêjî ji xwe hunermendê me dengmêjê menî berê bi awayekî devîkî ji xwe hunerek bi devîkî wêjeyek bi devîkî heta îro hatî vê astê yani ev ji bo Kurda bi rastî jî tiştekî pîr pîroz e mirov pêwîst li dengbêjê xwe xwedî derkeve li dîroka xwe xwedî derkeve yani mixabin merekane ev tiştana wek rexne jî bibêjin îro civak ciwan bi rastî jî ew hêza li ser ciwana nemaye ew hêz li ser çandê nemaye li ser hunerê nemaye yani hemî mirovê me dûrî çanda xwe ne dûrî xwezaya xwe ne dûrî dengbêjiya xwe ye mirovekî dengbêjî gudar bike bi rastî jî dîroka xwe têda dibîne dîroka xwe êşeke li ser axa me li ava me hatiye kirin mezinê me bi awayekî dengbêjî bi awayekî qirîn bi awayekî avaz hilweşandiye dengê xwe û heta niko aniye ji ber wê yekê ez wek rexnekê dikim pêwîst e em ciwanê xwe xwedî derkevin ji ber ku birakir hunera xwe xwedî derkevin birakir xwe rast bikin li ser çand û hunera xwe bisekinin ez wek jinekê di nava berxwedanekê de min di aliyê hunerê de bi rastî jî di aliyê dengbêjî de belê zor û zehmetiya wê min xwe pir dî îro meriv jinek ji nava eşîra bin taybetî eşîrên li ber siya sîstemê ew jî henî hatiye jiyana wan bi sîstemê ve girêdayî lê gorî sîstemê ew jî hunera jinê qedexe dikin li hêza jinê hemberî hêza jinê derdikevin yani ez vîya bawerim gelek jin wisa wek min di paş diwara dane lê dengê xwe xweş e hêzê xwe xweş e fikrê xwe ramanê xwe xweş e lê mirov nagê ji ew jinana ew deryana li wan hatiye kilîtkirin dilê wan ji xwe re bûye sandiqê bê mifte û bê rayî pêwîst e mirov bigê ji ew dengbêjana mirov pêwîst e ew jinana derxe holê û bi çand û hunerê naskirin bide belê bi rastî ez jî ji rihayê wêran şerê me ez ê xweşqere ji daxê me ev hezkirina minî dengbêjî ev hezkirina minî li ser hunerê di zarotiya me de dayika min gava ku rojên em bê
ئێشەی خۆ بیردەئانین یەکجاران لەبەر پەنجەرێ ڕوودنیشت ئەوش خۆرا ئەم دەبێژە ئوڵاما ئەو دەنگێک ژێ هات لێ دایکام دگریە من نەزانی بوو ئەو دایکام مەسە سەوا چ دگری ئاژیش مێرا نەرگوت لێمە ئەو دەنگی وێ ئەو سەوتاوێ یانێ شمرا ئەو دەبوو یانێ ئەس پێم خەمگین دەبووم خۆ دایکا من خۆرا دەنگبێژی دەسرا لێ ئێشێ دلێ خۆ بە ئاوایەکی بێدەنگ وەک قرینێک بێدەنگ هەم دەبێژینە ئیستەمسز خۆرا دەگوت یعنی بڕاستیژی کاکێ من بەرهنێکی ئەوابی هەبوو دەنگبێژیا خۆ هەبوو لێ کەسی ناز نەدەکرد ینی کەسێک نەدەچوو باوان مشڤانە هەنێک هێزگرت و هەری داوێ فاتما ئیساسکارن بێ مەریەم خان عیشەشان گەڤا گوت و مرۆڤ ژیاناوان دەخوێنێ vana hêzê didim merî vana ji aliyê hunerê de pêşiya Jinêve dikim rastî jî ez karim bê ew jî ji min re bûn wek nîşanekê ew jî ji min re deriyek vekir yanî ew tiştێk di jiyana xwe de di civaka xwe de min jiyan kirî hinekî pirê xwe etkiya ew tiştane heye pirê xwe tiştێk ku min di jiyana xwe de tiştên jiyan kirî tiştê dayika min jiyan kirî tiştê malbata min jiyan kirî an jî pirtûkê min xwendinin ez di hundirê pirtûkê de mesel ew şoreşa hatiye kirin ew destana li ser evîniye hatiye kirin an jî di dîrokê de mirov dikane bê memûzîn an jî xecê efsaneyê wan ê ser evîniyê gava ku min xwendiye mirov xwe dike şîna wan yan jî pirtûka derwêş û edolê mirov dikane gava dixwîne strana wê de dibîne rastî jî gava ku ez ew stran dixwînim yekcaran ez dibim edolê ez xwe were hîz dikim yanî mirov yanî ji xwe nekevire muheqeq merê ji tiştekî hêz bigire ji ber wê yekî ev tiştana hêz da min ji ber vê yekî ez gava ku dixwînim di hundirê ew pirtûkan de ez xwe dibînim yanî di wêjeyê de jî vîya heye ji xwe mirov ew tişta jiyan dike ew tişta wekek wê ew çîroka jiyan kiribe ew deng berê zaten ji xwe were bû tiştekî bihata jiyan kirin êşek qirînek ba dihatin ba dengbêjekî digot işte ev piskirêka me ûsa bûye ev çîroka me ûsa ye li tê ji ser vê êşa me stranekê bêje ê bi rastî jî gava ku mere êşê mirov gudar dike ji ber ku mirov jî êştiye mirov xwedwan yani xwed wê êşê de dibîne mirov îro tiştekî tehm neke tehma wê nizane newsa lê îro gava ku ez hineka gudar dikim an jî ez jiyana hineka dixwînim yan jî taybetî ser jiyana xwe ya malbata xwe li ser zulma li ser ax û ava min taybetî ya li ser jinê tê kirin ji ev tiştana yanî qirîn derdikeve lorîn derdikeve em dibêjî axit derdikeve yanî ji ev tiştana ez ji civakê hêz dikirim taybetî ji êşê civakê hêz dikirim belê bi rastî jî gava ku min dest karê hunerê kir ji xwe zarotiya xwe da bûm ev kar dikir lê çiqasî riya min hat girtin gava ku mirov tiştekî têxe hişmendiya xwe tiştekî heyal bike dixwaze bire heft salî be heftê salî bi lê ew ê li wê hêviya xwe xwedî derkeve bigê wê armanca xwe yanî mirov çi heyal bike ew ê pêşerojî û ya jiyan bike ez vêya bawerim bi rastî jî me gelek zehmet dî yanî wekî jinekê ji xwe wêran şar eşîrê xwe gelekî xwe fewdal e û ji wan eşîran de taybetî eşîran eşîrek pir fewdal e ji navê eşîrê min ji xwe re got hevala hediye ji xwe re rol mîsyonekî hêdî çêke êdî bes e heta ku derê zilamê li ser mafê min biaqife li ser mafê min biryar bide bavê min dibe hevalê min dibe birayê min dibe ferq nake yanî bi rastî jî min gelek zehmet dî digot jinê eybe goneyê bira neçe nesterê neçe ser sahenê an mirtibe îro ew nêrîn hinekî hatiye guhertin binire hevala hediye seknavê cudaye di nava berxwedanekê de ye gerek aliyê hunerê de yanî jin ji xwe re hinekî bindestiyê dike qeder zulmî dike qeder lê bi rastî jî zulm û zordarî tu carî ne qedera jinê ye li vî warî de dermanê me yê herî rind em jin derxwe bidin ji xwe re derxwedanekî hava bike îlaca me yê herî rind dermanê me yê herî rind derxwedan e yanî seba ku ez nerim saziyê seba ku ez nesirêm yanî hinek tişt ez naxwazim bibêjim bi rastî hat asta ku ez û malbat tev di biqedînin jî lê carî ez ji hêza xwe ji hunera xwe ji fikra xwe dûr neketim li ber xwe de belê bi rastî jî wek min serî da jî got wisa wek rexneyekê ez vîya dikim taybetî ez xwe jî ser xwe jî digirim
ایرو براستی جی ام دعالی سیستم که دا زحفاتی آسیمیله کرن دعالی هنری دا دعالی مافی جنی دا دعالی سیات تو چه عالی دا بیشه ام گلی کرد هاتی مقدور کرن لی جن تایبتی هاتی مقدور کرن توایی جن ایرو دنیای مقدورن براستی جی مافی خو تنه یعنی کدا جنی کس نای خودی درکتن یعنی ایرو مرو بیش جن گاوا بخوازه و گاوا که ریا جنی مرو وکلی آریکاری جیرال چه ببی او جن لهمبری همبر پسکریکا کار برخو بده براستی جی یعنی ایرو مرو کار بیش جن کرد همی دنیا سر جن کرد سکنی جن کرد لهمبری گلک تشتی برخو ده و اف چه بیشن ایرو هم دویش سیستم براستی جی ایرو جوانه ما جنین منا يعني برباي سيستم كابيتاليزم كديه ودشه يعني هیز مروف هیزید هنری دا نابینه مروف هیزید ویژه دا نابینه مروف هیزید چانده دا نابینه چما شو برکو يعني درونيا وان هاتي حراكرن افتش روحي كابيتاليزم كتيه جيانا وان يعني براستيجي قاوا كتو مديا تركي ميزد كانجي ديزيه وان سيردك شخواز قد سير ناكم ديزيه متنهي سكارم بيشن دوی دزیه دا دو خوشکا دکه اوینداری برایکی زلامک یعنی لسر هیزا او هر دو جنانا هنرکی دکن لی دور دا جنه دکوجه هیزا جنه دکوجه نفسا هیزا جنه دکوجه رول میسیونا جنه همبری جواکی با آوایی کی پیزار دخل ایرو که جنه هنر دکرم بره ای سیستمی دا بری شاش بری خلات داخلن پیشبری گلیمه ایرو جواکا مجدی بکن عجبا که جنی مجی هنری بکن اویج اوسته کبری خلات عجبی تشتی شاش بکن چونکه هیزا جنی هیلا جنی یه خورد باش در نخستی ناوا جواکی شبر که گلی مجی سر تلویزیونی سر سیستمی هاتی آسیمیله کرن تایبتی جوانی منا ایرو گشته که ودو خون سدی حشتی خو سدی نودی خو از کارم ببیجن گماته ودو خون بکتی ناوا تشتین قریش ایرو جوانی من پیوسته لچند خو خاطی درکبه لدنگ بیجی خاطی درکبه یعنی هنرمندی من تایبتی نویسکاری منا و هنرمندی منا سباکو چاندی و هنری لسر نگاه بهله گرک دستی خوجدانی خو که مروف کانه بویجی و بچاندی کار مروف دخو کجی چاندی دخو گل دخو کجی کار گل سر پیاجی بهله کار جواکی سر پیاجی بهله ایرو تو کار سرانه کی سباکو خو تاتمین بکچه که و به افسران شخص خبي إدارة بكم خبي خجيان بكم حتى دركي ليه قال ذاتن شخو راحته ليه بيوست مرة ستراني بهيز مرو به ستراني كمرو جوانا براسي بيحس كرم بده يلو تدنا حرتش بيو في بر تكنولوژي دبيج يا دبيج حرتش بيو سر توشكي دكار دوريش عدجي درخه تكون شخورا oynama شتكم جي درخه تشتكي وساسرانه كيه يعني بيوست مرو الخزايا خو بگره لچاندا خو بگره دیروکا خو بگره گله کرد گله کی پر قدیم براسی جی دیروکا کرد دیروکا پر قدیم پر پیروزم ایرو حتی نکا دنگ بیجی ما دیروکا ما حتی نکا با آوه کی دوی کی دنگ بیجی آنی ویدری چاندا ما بدنیای ناس کرن دایه ام بدنیای ایرو خو ناس کرن دادن وک جنه کی لسر هنری لسر دنگ بیجی اف برتشتین خوشه اللي هم ناقص سبك أرتش وين دابه سبكو چند هنر ما وين دانه به سبكو إيرو مرو مزهدك بر كيش كيبو بليبو إيرو أسكارم حتى شهر كلا بيجم از شفلان دريم حتى بينجا از نكارم بيجم çünkü همین تو کتیه نافرده شبرکو چند هاتیه وين داكرن إيرو أزهر مالباته که شرحه بينم تيخم براناف آمدي آنجي تيخم ناف قلين قصتها به او دناو او قلن ديريك ليادان او بحله او هر سر چاندا وان اجبركو مرو گرك چاندا خدي درك چونكي چاند نتواجي بليدك كيشو كدري بليدك ايرو براستيجي هركز بحركسي رازوجي كز نزان كيشكيه كيش كدر نتويه اي سباكو مرو نتوا وان دانك سباكو مرو نتوا مرو بك ناز بك بيوست چاندا ويجي ناز بك بيوست ديروكا ويجي زاره هنرا ويجي زاره شبر بيه که مرو پیوسته هنر خو چند خو لدنگی خو لدنگ بیجی خو لدنگ بیجی خو خودی درکبه
كرو قدت نمرين حكيمي البالا دلي من عبدالا خوددا تابيكي تابيان مهم قلان نسان وداري لسرسينقو بري من عبدالا خودين تخرجين تباري أحمد لا 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 دا لا 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 يا لا 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 بس ناي ربنا لي لي تربنا لي وزربنا ربنا 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 يا 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 وزربنا دل غريب مويو هاي دلالا يا 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 هاي دلال 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 هاي دلال هاي دلال شفتار يتنا بنم آي 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 تقلكي مالم خوار ليل مليلي ليلي يار ليل مليلي ليلي يار ليل ملاو حليم جان تقلكي مالم خوار ليل مليلي ليلي يار ليل مليلي ليلي يار ليل ملاو حليم جان خرقات دانت شو خوار ليل مليلي ليلي يار ليل مليلي ليلي يار ليل ملاو حليم جان جيت راب